Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Ljubav na kiši, maratonac, dobar slovenski vic. Marijin suprug bio je odsutan zbog poslovnog putovanja već nekoliko dana, pa si ona naruči mladog susjeda Franca da joj pravi društvo za večerom. Kroz neko vrijeme njih dvoje zaputi se u spavaću sobu i pod žarom ljubavi oni se zavuku pod pokrivač. Franc stavi kondom, a Marija ugleda svog supruga kako se žustrim koracima vraća kući. Franc u strahu, gol, iskoči kroz prozor na stražnjem dijelu kuće, a Marija mu dobaci traperice, košulju i cipele na travu, te ih on gurne pod mišku i hitro potrči do ceste. Cestom su trčali maratonci i on im se priključi kad započne rominjati sitna proljetna kiša. Prvi maratonac pretrči Franca i kaže mu: "Dobro jutro, kolega, kako si?" A Franc mu odgovara: "Jako dobro, kolega. Laho raznosi miris proljetnog cvijeća, pa ja dišem punim plućima i stapam se s prirodom." Za čas ga pretrči i drugi maratonac, te reče: "Dobro jutro, kolega, nosiš li uvijek svoje stvari pod miškom?" Franc mu odgovara: "Da, kolega, uvijek, pa čim stignem na cilj ja se lijepo obučem, sjednem u automobil i zapalim kući." Potom ga pretekne i treći maratonac i kaže: "Dobro jutro, kolega, nosiš li uvijek kondom kad trčiš?" A Franc mu odgovara: "Ma ne, kolega, samo če dežuje, ako pada kiša." Do sljedećeg susreta. Bog!